Kiagerta tumegeti bongo ate bengente kinko ke post ngoreta kere shida. Akage post. Buna ke post kerachi kugundwa ngo bongo bwa feliri ekava too late. Gekairwa n'abantu. Kigachaka gusakirite online. Korera ndasole. Bikono mwali ngino mugambya buga. Ya yani njibege na. Mushimiwa. Tara sango mugana kumungwano. I think ritu keri arengeri tukulie assembly. Assembly ya Kisii otogo attend tukulia Tuesday na Wednesdays. I think ngonye tereva maybe arengeri tukulia Wednesday. Nari nasokera assembly ngo akirwesi mi n'omuntu omonde ngaya omungwano gurunga Matthew Ochachi wataki wali junction. Baadaye kidogo nindoje bakulika so mutandonga nganinje bakanyitoro. Nkabatebia se bali munga nyitoro. I want to confirm nga I'm on my way. Onye moita Ochachi personally na inchi najire erinde ndoranga what you can be able to do. Igorende asomugano Ochachi gendongera taeresa bia. On the process yogo itwalia bosongo. Ikira majority ya gutama tamito no gutama injira ya suneka akaenda kaonjoka ali interchange igoro ali flyover igoro. What's your expected salary for this role? At my previous job, my salary was that was the option. Agacharuka kurwe kwirende ligorali muchinse. Nsale sigari chikoba. Yes. Sigari ndiru kutasali. Ngoeta jira hata ilikuwa ni bahati ikatoka gari terikoeta. Inche ndaite gote ng'omungwano omonto mokonyete Nyasaye na mbono ngumitinga kianyariganete agaikansa ali atabunegeti no mugongo. Akaumio kugoroguka ekindaite gote bangeringa abantu aba once bari araisinga omungwano yo cyali sajero gatakoba. That is when batamete bagamutika. Igorende ontaite gote bangoburai Chisegi gosoburai ugotishira abantu bande. Tinga geretinga na buburai to adimaitu na bagetutu. Abagetutu to abere ni leadership asomuske muma imonyonka for more than 15 years. Lakini ntuanya go experience ebintu toroje boni abagetutu jaji South. Is this the first time musanande naroroba nyako bakawataki unencherengamni? Before bataraja go atake Ochachi. Mbata gete ko ngataki ase matanga yamo arenge bukiabu yo mwako rekoro ko onchari. Kibagendi mobilized abamura including guru darajambir abandi bagayicho babegete chi mask with the intention ninga bono bago icha abandi banyogere igero kende ngonye fujo kego icha gotoka ngabono bangataki lakini gatoke kire baike ground bakanyore ground ninge bwata banyene. So I had to take responsibility to make sure nga chingwa na njia sa matanga to make sure nga tuakarimira matanga y'abanyene ntusaria matanga y'abane igorende tindiko encourage na and I don't support bugunisi mu mujumba cyakire ko korase constituency yetu na onyeni ni muize kurigereri emekone yabere orova obere umuntu w'Chisegi orumuze everywhere. Recently nkwaroje bagosumana no muske chaveti ali kitutu noti esa matanga yo mongi na umwabo ongwae. You know alisi bagosumana platform y'abanyene igoro na mongi no omogoto kapisa karaire sanduki me bono bosoko bone kapisa unabarayi bagusi. Not once not twice nkwa muroje na nguru bumachoge kirarenge function ya matiangi ya constituency ya Alfa Miruka. Nkwa roje na endo go take control kabisa pakakura Alfa Miruka likondo gurukoboko. The other day ikerito abarenga matanga otongirura iganyari bari nkwa muroje kabisa bagusugumana n'abantu gari. So ekintaite go tebangeringa in leadership tari chinguroko yando bikoroki gendoro kinga na kiali utaete ko koramaya erindo bwatani abantu bawe constituency go sabantu bawe ward. Igorende egente tangana I want to condemn egeregi hapeneti aso Moscow church. At the same time I want to say for and I thank God nga Nyasaye no mundu bu guminga lero church can be able to talk, church can be able to move around. Na nene na bonta eteko moyo nga to waisu kwa na nekero geri utagete kyo bojumbe we will support him. Yeah.
Iko Ochachi ko tari ukwana. Ochachi egere to kumwere nyako nyagitari was in coma.